Yeah man, we are the man, bad man, shatagwan. Umusobanuzi wa mbere uzi Icyongereza. Yes. Remy Bossman w'Ikigali. Yeah man. Sasa kano karirimbo kagiye gusozera dutangure. Yabane ne kano karirimbo kongene kari gusozera dutangira agafilme bakisa Cage Fighter. Yabane mixed martial arts kumunsi none. No mugereni hari igipo namenyo hanazamo iyo basha kuyakoresha. Yabane ubwo abantu mwara by'udufilme na blood sport kano kataza kugucika. Yabane mixed martial art kumunsi none sasa nguzaniye ko bita Cage Fight. Ya writer kamwe kongene tugatangira. Yes abakinnyi bakomeye cyane muri catch aribo bita Dini Ambrose. Bamuzi baramuzi ubwo niba utamuzi nibwo tutarebye catch ubwo murakennye. Yes okay kenshi na kenshi nigiye tukubwira umukinnyi wo muri catch ugasanga yenda catch ni ibintu utanazi kubera ko nyine nese televiziyo gazerekana catch ni mpuzamahanga. Yeah man Skia Juna hari nk'ibintu numva muri iyi ndirimbo bigatuma mbitekerezaho nkabyigaho. Kamwe kongera tugatangira. Y'abantu kamwe kongera tugatangira. Yes kabagero cyane mwese abantu banjye urumva DJ Snake. Yeah man nigga DJ Snake kamugero 5 kwa 5. Ndetse kabagero hirya no hino mwese amuherereye. Yeah man bangubona cyane. DJ List ya right. Ndetse kandi bangubona cyane DJ Kasimu kwa Gisimba 5 kwa 5. Yeah man bangubona ndetse none. Amen ISO Pro. Yes bangubona 5 kwa 5. Yeah man ndetse Sean Breezy bangubona 5 kwa 5. Sean Breezy. Yeah yo Sean. Hey yo Sean. Yeah man chuma barabose bari kuvuma umufungo wa rock inzoga z'ubuntu. Ari kuvuma inzoga z'ubuntu buriya. Rock nawe yamenye bank. Yamenye bank umusaza. Naho niki hamena bank ugasanga abavumbye babaye benshi cyane. Yawanake Screen Media barateguye Chicken Soup for Soul Entertainment Company. Akubwira company bayitwa kuriya. Siko ngiye ari nanjye bandika ama company ntayandika. Yabane Three Light Entertainment Corporation. Ndetse bafatanyije na Better House ku mufungo wacu kugira ngo izo filime zizakugeraho mu majwi n'amashusho bisobanutse. Ana Mofric nabo barashyiramo yabo sinzi ayo bashyize maraye iki kwanza sinzi ibyo bakoze. Usa hari icyo bakoze muri filime kugira ngo bajye kubandikaho hari icyo baba bakoze. Yeah okay yes. Turacyatangira. Yeah rero se n'amazina abagenzi babigizemo uruhare ndetse n'ababiri inyuma. Remy ni uri kugusobanurira wa musobanuzi wa mbere z'Icyongereza turatangiye. Kandi ubigenzi agafilme bakisa Cage Fight. Aho niho muri Cage. Anderson to the center. Niho muri ring. Anderson is so quick and so smart. Anderson gafite akavuduko kandi bijyari yiri kuze shabira. Bijyari rashuha. Wowe. This has been one of the most. Bayi ni bya mbere rwose agisere rugangura. Max Black has to rugangura bayogeza avuga ati aramuceze hano kubisigumi hano kuyirinyo to the bend when he steps into the cage. Come on, finish him. Burangiza one. Anderson is so quick at firing off those kicks, Bobby. Yeah, they're really starting to open up the top of Reese's eye. Yewe dore ingumi. Anderson's right back up. Anderson akagaruka. He's relentless. He stalks Anderson. Anderson kuri Cage. Anderson amerewe nabi. Anderson hari witwa Reese none witwa Anderson. Wait a minute. Showtime game. Yewe. He counters with a right. Yewe Reese amukubitana w'ikintu cya nyuma. Anderson ajya hasi. Yaramburiye umugeri hatari. Gusa namushyira hasi. Knockout. Kubita knockout. Umuntu akarya abageza witwa Reese. Ni indwanya hatari. Ni indwanya yeberwa yo. The 5-time Legends Light Heavyweight Champion of the World. Dore nguyu rwose wa mbere ku isi.
yabuze n'indwanya yamusimbura. Reese Gibbons ni indwanya hatari ngo yabuze umusimbura. Cage fight turatangiye. Cage fighter indwanya muri cage, indwanya muri ringi. Turagatangiye banyita Remy. Yaman. Easy man, unstoppable. Anderson opened up that cut in the beginning of the round. Urabona rwose Anderson yarakomereye nabi cyane. Urabona nawe asize ikimenyetso cye nyine n'ubundi mbikuri round ya mbere byaramereye nabi cyane, rekuraga imigeri hatari. Ukuntu Remy nawe yaje asanga Agasobanuye abambara amakamba kabajabuka. Naje nsanga amakamba bayambara kugira ngo ifate mu mutwe rigafata mu ijosi bakaryambara nk'amashenete. Nagire ndari bakanavuganiza nanjye dushyire mu mutwe wanjye ndishyizemo rigumamo. Arajya Bekara umukino w'imena Jonathan Goodwin n'umukino w'imena. Break, set in a space jail. What I'm playing. The most dangerous cop on earth, wrongly accused and sent to space jail. It's a bit cliche, isn't it? Bagenzi bamuzaniye tumwe dufata mu menyo ndetse bigenze Marike ni hatari ashyira mu menyo abari kumwe na manager wa hano super manager abari kumwe. What do you say? Avuze ngo ni ibintu byiza cyane. Your own shoe. Mbega izi nkweto zawe rwose zanditseho We Gibbons. Very own. Ndetse nakubwiza ukuri n'abakinnyi bakeya ku isi y'Imana bagira inkweto zabo kandi koko. Dangerous cop? N'abakinnyi bakeya bari abakinnyi bakina nyine imikino isaba kwambara inkweto bagira inkweto zabo. Urumva harimo Cristiano Ronaldo ugira zira za CR7. Thanks. Yagira godizo za CR7. Hakaba Michael Jordan ugira zira nkweto za Jordan. Hakaba nanone na undi ukina nawe LeBron. Kobe Bryant ndi wagira zo bitaga Under Armour. Erega njye mbabwira urumva umukinnyi bagenzi yamaze gutsinda bazanga guserebura. Muri yare umufungo wabonetse ugomba guserebura bazanga bagenzi kurya ubushoti we kumwe na manager we super manager arabwanuka anazamaza my brother from anazamaza bari London. Urabona ikirero cy'umwami kazi kirano kabakita the bridge of the queen. Bamobize se sha genge se sha comment ça va rini pa hamuna gahunda nyinyi kabisa nishabaona. Babe. Yo sheri She's done it again. rwose umwana arongera arabikoze, umwana bagenzi aramunyariye ngarongera arabikoze. Bara abantu disi twadushimishwa buri yo wabyaye umwana nanakunyara rero usugurumva akareka ugomba gufuruka avuga ati umwana yanyariye n'iki rwose mwana wanjye nibyariye rwose pe nibyo. Buriya ni ibintu byiza cyane umubyeyi guterura umwana wawe. Umwana rwose agakorera ibyoroshye n'ibikomeye byose kuri wowe. Papa arabasezera. Papa bagenzi niyo rwanye ya mbere isumba izindi zose ziri ku isi. Arakubita ntibagarure. Mayweather hano yari ataraza. Mayweather abanza yirakubiswe cyangwa kimwe muri ibyo ko Mayweather ngo niwe world heavyweight champion na n'ubwo habuze wamusimbura. Yararita yarinze ayenze kwaza ngaha ni muri Kajimu hano musore araza yewe baraza bagakora imyitozo ariko ngaha bari mu mugeri hatari amusaho murara rwose urumva mugeri ndabukuriye ariko Line up everyone. okay mwese muzamagara nga ku mirongo line up everyone. Ni coach nyina Kajimu. Everyone goes home. Please come up here. Reese ngwino hano watsinze bagenzi n'indwanya hatara arakubita ntibagarure. Been together a long time. Twabanye njye nawe igihe kirekire. I'm very proud of you. Uransaza rimwe n'rimwe ariko ndanakunezererwa. Look at you, Marcus. Nanjye ndagukunda cyane Marcus. All right. Sawa Let's welcome back. twongere tumuhe ikaze uwo maze gutsinda inshuro 5 akaba ari we heavyweight champion w'isi yose. Heavyweight world champion akaba isi yose rwose yarakubise harabuze n'umwe wamukuramo iryinyo kataraza mu Rwanda ngo mukaraga amajido nibura nk'umunani kubita amatakere atari tuve yari abagenzi tugaruke twabuye kurwanya atari tugaruke abagenzi hakunino. I need to make him understand why Dominguez has to be his first. Aro bagene bagomba kumwumvisha nkamwumvisha impamvu umukinnyi bagomba kuza gukora kandi sasa usanga nta muntu n'umwe utashigira manager ngo nagere minsi gafite manager. Niyo mpamvu ushaka kwamamaza uhamagara Father John Agent Fred, he's niwe manager. Nako no mu minsi imbere agiye kugenda bageraho hirya no hino ho muri mwese abagereho cyane. Yeah. Erega ntandukanye n'imbeba sugira ngo nanga ibintu nkora uretse ko ngiye kuvugana nazo nene uzakira abantu.
bagenzi barakwereka baje kureba super manager asigaye yambara ku maruniga amakoti abagenda yabyimbye ya president from the ghetto. Hey, youth inspiration. So, I got a proposition for you boys. Nari bafitiye rwose cyifuzo. You defended the title 5 times. Urabizi rwose umukinnyi wawe amaze imyaka 5 adatsindwa. I think the fans Ndatekereza abafana really special. bakeneye ikindi kintu gitangaje gitandukanye nuko bari basubwa bibo. What have you got in mind? None se urashaka kugira ngo bigende bite? Who? Ndagira ngo arwanire Randy Stone. Oh, come on. He's the current pro wrestling champ. Max, that's fake fighting, isn't it? Byaba ari imirwano ya fake ariko. For us to tap into Nawe mbwiye gutwara Randy Stone yaraseka. So Reese can do what? Jump off tables and smash people? None se iki surasa kuri kikandi Randy Stone bagenze ngo ni restaurant wa baba ndi baba barwana imikino ya catch. Sasa umuntu ukina ibintu bya catch azaza gukina n'umuntu urwana mixed martial art gutyo. Za terura za ntebe baterura se yabanyundo se azaza kubita umuntu inyundo muri ring. His dignity, his pride, his self-respect, his fans. Urabizi neza rwose Big none Reese umukinnyi wanjye baramwemera aruba wafite abafana arazwi ubwo surumva arajya kurwana n'umuntu udasanzwe urwana n'imikino akabara kurabara kumusebya. fans. Tune into it. Reese beats the fucking shit out of him. Reka nyine uwo Randy Stone azaze ubundi Riza namutikagure abafana bavuga ati rwose nta umuntu numwe atakubita. Riza arakubita arabangutse ntakubita n'abakina kaci akubita n'abakina taekwondo akubita n'abakina. That guy is making endorsements for him. Waba wibuka uburyo ki byagenze kugira ngo Mayweather ahangane na McGregor nawe akina bino bintu bya martial art ariko nyine urumva Mayweather bararwanye Mayweather akina box arabomba amaguru koko. Would love it. I'll see. Buriya box kubera ukuntu umuntu abazi kuboroka byatara abazi kugarura nyine ibintu byose mu kubisa bigarura buriya biragora cyane ko wakubita umuntu ukina box. How'd that go? Great. Let's go. Bigeze neza cyane rwose Louise Bwadi sinzi ari bushobora kuza kwemera imikino bakarwana. Dore nguyu bamwita Dean Ambrose original names. Guts anymore. I love this guy though, he's funny, man. Ayo matipe ariko nanamukunze wana super manager zanga kumvisha umukinnyi namubwira ati wita buri muginga wagiye ariko umuntu ukamukubita umufungo kuzuza. You haven't seen nothing yet. They want to. Nta kintu kimwe mwari mwabona shane mwari mwabonanye ndwana. Whether you live You're trying to tell me I have to fight this guy? Yeah. Guys, bari baranya ngo njye kurwana n'uyu muginga koko ariko mana yanjye nabo baransuzugura. Icyamamara urabona uyu muginga yanamvamo. Yirwanye ya mbere ku isi. Sasa ngaha aje undi bari kumubwira ati ugenda muhangane. Wewe wigaragaze ubirika kuko waza kunarinze. Mane nta muntu mutakubita. Nawe biramwongoza atangira kumva ko karenze. You scared of his pecs? Definitely. Is that what this is? Because he's topless. Petrified. You can be topless too. I've seen it. Look at it as more of an exhibition match. His fans are going to tune in. He's got these crazy wrestling fans who love watching people get hit over the head with a steel chair. He's not going to have a steel chair. He's going to have no weapons. Ngaho ibibazo uyu mutipe rero n'ubundi nta ntebe azaba afite kandi basanzwe barwanisha intebe muri kaci nta manyundo ntaki nta nubwo azaguterura ku dude hasi ngo byemewe. Urumva rero uzahita umukubita amahano uzamukubita nk'umuntu utazi no kurwana utazi n'iki se urumva yakunanira. Right? Fair chest. He's entertaining as a comedian. Looks like you just stepped out of some sort of 80s tribute band. Look. When I get that son of a bitch inside a steel cage. Uriya muginga ni namukamufashe shanga mufata ngamufatira hariya muri karaka zuki ibyuma. Zamushwanyaguza ari ijambo avuze ndaritarutse ku bushake. Gazamufata afata intoki ebyiri. They're going to come over, they're going to give us a few numbers, man. Okay? Boss lady asked for this, yeah? This is what Max wants. Yeah? So when you knock him out, like I said, in devastating fashion, you can have whatever you want after that. Ellie, what are you saying? Because this organization is making me miserable because you. You deserve this. Sheri urabikwiriye rwose ibi ngibi. Deserve it. Hey! Urabikwiriye mani. Easy money? Easy money. Na amafaranga yoroshe mani umugingo uzamukubitira zero. Kubitira zero wana kuri round ya mbere mani urumva kuri round ya mbere. Need contract. Sasa umwe akina kaci unasanzwe akina ibintu bya karate. Mixed martial art. MMA show is brought to you. None bagiye guhangana. Lex providing capital to fuel growth. Sasa iki kiganiro rero muri kumwe nanjye MC Tino nkabangiye kubanganiriza rwose angaha wateguye imirwano. Wateguye imirwano rwose kuba yarayiteguye ni tayari binyone ujye genda shuka basobanuza bamwe nangabwa ati mutukeremi. Nyone mushuti wanjye kamugereho cyane. Are putting together the biggest fight in the history of turimo turatunganya mu Rwanda rwose munini cyane kurusha indi yose yigeze baho ku isi. Yep. All right, here we go. Reese Gibbons, Ibaze rero Reese Gibbons heavyweight champion. wa mbere ku isi ubimaze gutsinda 5 agiye kuba yarwana na Randy Stone. Baranaceceka kuko bumvisha ari bitangara. Randy Stone usanzwe gukina catch. Yego. Max, come on. I mean, no offense to. Because nawe minyone ntukabe gutyo gusa urumva wowe urimo abantu badafitana bahuriye urajya kubarwanisha gute? Selling apples, oranges. Steven,
kese ubwo ngubwo wabwira ubunyonzi ngo nakubwira amaganya y'umuyede gloves on anyone and in every... oya buri muntu wese yambaye ziriya gawa n'ibyo ari byo byose ashobora kuba yatekerezwa icyo ari bwirwaneho kandi amategeko n'amabwiriza akaba arayazi. Look me in the eyes right now. oya ndeba kano kanya mu maso ubwire And neza tell me that you believe that Randy Stone has any chance. ngaho noneho mbwira basi nibutekereza ko uwo muntu mbega Randy Stone ashobora kuba yananyeganyeza basi n'udushumi kuko twa Reese Gibbons n'ukuntu muzi. And off the bat he gets a title shot. It's unheard of. It's absurd. The purists are going to go crazy here. ngaho kandi urumva rwose umuntu nk'uriya usanzwe n'ubundi akina ibintu bya kaci ushobora kugira gutyo ugasanga arasaza bimwe bisazasaza ugasanga yenda akoze n'amakosa cyangwa se yenda kubise n'umusifuzi gusa ibyo bintu urumva akishyira mu ntambwe 18. his time on anyone unless he believed in him. Randy Stone is also huge. Big guy. erega rwose mbega Randy Stone nawe nije baramuzi hirya no hino urumva arakubita kandi none mbega umuntu ukubita gutyo ibintu byose nawe arakeneye kugira ngo nyine akurikane agaragare. Really exciting fight. There you have it. So 1 month from today. Yep. no hasigaye ukwezi kumwe guhera uyu munsi nibwo umukino uzaba. Stone. Yep. For the light heavyweight. no Gibbons arwane na Stone barwanira uriya mudare w'umukinnyi wa mbere ku isi kuko mana I'm tapping out on the MMA show. kano kanya ndumva nshobora no kwitabira neza ubwo urumva iyo mikino izaba inabishye rwose pe. Gibbons azakubita umuntu amukubita mwica ahubwo. Believe it. Yane ni wabyizera wane dore umufungo wawe icyo umaze gukora sasa iyi mikino waba amafaranga abantu benshi batabizi uzaperereza buriya ubwo bita Floyd Mayweather niwe mukinnyi wa mbere mu bakina imikino yari yose afite amafaranga wafata amafaranga ya Cristiano Ronaldo na Messi na LeBron James ayo mafaranga yabuka yateranye bose none bateranyije Floyd Mayweather barusha amafaranga wewe kandi akina boxing ariko igipfunsi kimwe ibana miliyoni 100 zinjira. yego umufungo usanga nka Neymar ari wo tunze wonyine igipfunsi kimwe cya Mayweather kikaba gingana n'umutungo wa Neymar. Are you crying? manda Neymar irase ega mani bane butsaho twaturutse abayibutsaho baturutse super manager DC Yeah, I'm crying. Youth inspiration abayibutsaho yaturutse baributse mani kuntu ari umushumba mani kano kanya nkabansigaye none ngabana n'abaperezida b'amakipe akaze abantu bafite ababoxer bakaze bajya kumva atangiye kumvuga ndamuzi uriya nawe. Very best fighters on the planet. Reese ni umukinnyi wa mbere ku isi. Reese Gibbons ni uwa mbere. The 5-time documentary batangira kwishyiraho mbere yuko nyine mu Rwanda uzajya mbere akaba amaze gutsinda inshuro 5 zose kandi endorsement deals, a new movie deal. uretse ama deals menshi akiyafite ndetse n'amafaranga yifite yagiye kuba yamamaza ndetse n'amafilime agiye kujya akina ni uwa mbere. But it wasn't always like this for Reese. ariko ntabwo ari gutya yatangiye. Reese comes from humble beginnings. yaturutse rwose ahantu ku itangiriro riciriritse. And his parents Amanda and Dante. akaba yaravutse ku mubyeyi we Dante ndetse na Amanda. bakaba barapfuye gifite imyaka mike cyane. When my parents passed away, it was really tough. iwacu igihe bapfaga byarangoye cyane ugenze Reese nawe akaza akavuga urumva nyine Reese Gibbons abari aka documentary baba bari kumukorera nawe ye n'umukoci witwa Makasi akababwira buri kimwe cyose bari documentary mbere yuko azarwana n'iki kugira ngo nyine babaze documentary kuko muzi documentary ya Cristiano cyangwa se documentary nka Mayweather akabaza ati Mayweather no umuntu ngumwirabura utarize utazi gusoma no kwandika ariko ufite amafaranga. Yeah, as a man under fire, you know, to be humble, you know, in victory or defeat, to look after your own, you know. urumva none mbega yanyigishe kwiyitaho anyigisha guca bugufi rwose. Makasi ndamushimira. Makasi nicyo kigabo cyogoshe rokoke nicyo gikoci cye. Bagenzi mu rugo bakaza bakareba documentary ari kumwe na madamu barakundana kumwe na manager hano barakuranye. Again, abantu benshi banze mu muhanda. You know, I do care. If they want a picture, you know, baba bashaka ifoto gusa nabirenze. I to say no to that. Ntabwo nabyanga. Hari amasegonda make umuntu ari gusabe gusa mu buzima bwawe. Coming to the gyms and, you know, see their little faces. Ngura no gutemberera mu majim nkajya kureba abandi bana batoya bashobora kuba bafite ubuzima nanyuzemo. Seeing someone from their own area, you know, coming out having a rough childhood, ngenda mbega nanjye aho naturutse nagiye ngira ubwana nyine nkiri mutoya rwose nageze mu bihe bingoye rero ngenda mfasha abandi bana bose bagiye banyura mu bihe bibagoye. In that fighting to fall back on, who knows? I would have been either in a cell or in a box 6 foot deep. You know, that's all. No, sasa imikino Olympic yarakinnye, Olympic Games yarakinnye ibintu byose. Nifuzaga kuzaba nkareme mu gasobanuye ibyo byose aravuga. Challenge. Wrestling champion Randy Stone. Akaba rero mbega zarwana n'umugabo ukomeye cyane usanzwe ukina ibintu bya kaci Randy Stone.
mana yanjye. Randy is one of the best wrestlers the world has ever seen. Uyu Danny nanone mbega Randy akaba ari umuhatari cyane mu bintu bijyanye na kaci, akaba ari mubi cyane. To scorch the earth of AEW. Naravuga ati iyi si ya AEW nane muzigera unera ubwoba dore umugabo bagiye kurwana. Inyamaswa ni Neblos. Original names. He's one of the strongest human beings I've ever seen. Uyu mugabo rwose nije yarikomeye cyane, niwe muntu wa mbere rwose ukomeye cyane nigeze mbona ku isi. Getting hit by a truck. He thinks that's some kind of joke. Umuginga arimo aragira ngo nyundi imikino wa. He knocks out all his training partners. So ikibazo rero mbega narenge ngira ngo umukoci rwose uyu mugabo Danny Randy Stone abantu bose bitozanya nawe bakubita cyane avunagura, kandi ikibazo rero mbega narone agira umujinya mwinshi arakubita koko do. In the Legends Cage, splitting the world of MMA and professional wrestling right down the middle. I've been in the ring with Randy Stone. Jere rwanye rwose na Randy Stone twararwanye ntabwo ari ibintu ndi kuvuga mbeshya. Thinks he's going to have a night off because wrestling is fake, right? Yenda ushobora kugira gutyo kumva yenda Gibbons aravuze ati nzatuzanga ibintu byo bya catching ngo ni ibinyoma birane ibintu bitabaho na amafilime baba batwereka barageza bakatubwira ngo barwanye. But you can't fake toughness. Ariko buriya nanone mbega byaba ari fake byaba byagira uteye umugabo yafite imbaraga abazifite. Fake strength. And Randy Stone has both. Ntabwo ushobora gufakinga imbaraga, ntabwo ushobora gufakinga gukomera. I think both Gibbons and the MMA world. Yero rwose ndagira ngo mbabwire ngo abantu mwese musanzwe mumenyereye ibintu ngo byo gukina ngo biriya bintu ngo bya mixed martial art, mwirinde cyane uyu mugabo Randy Stone ni inyamaswa. The life and soul will get totally sucked out of Reese Gibbons. Ndakubwiza ukuri rero mbega uriya mugabo nta n'ikintu na kimwe wamukubita ngo kimubabaze. He's a clown. It's a joke. That's why I keep laughing. Oya mani igihe rwose uriya mugabo mbona ameze nka kadahumeka ni na fake cyane. Gusa ni gute manzanira umuntu nk'uri usanzwe ukina ibintu byo guterurana gukubitana amajido bafirima yarigeze akambwira ngo yamvamo. Twidukina ubuzima bwa nyabwo. From an acting sort of background and a fake wrestling. This is real life. Ubu ni ubuzima bwa nyabwo. Urumva mixed martial art ni ubuzima bwa nyabwo. Ni ibintu bisanzwe apana biriya bintu bya kaci byo kubeshya. Reese Gibbons. Reese Gibbons. Randy Stone. I don't think he's gonna have anything to offer. I think Reese puts him away in the first round. Genda bizi neza rwose Reese ari bukubita umuntu rwose Reese ari bukubita umuntu kuri round ya mbere. Talk about how pro wrestlers aren't real athletes. Abantu mwese musanzwe murwana ibintu bya karate bamuvuga ngo abantu nkatwe dukina kaci ngo ntago turi abanyabo. Randy Stone is gonna f this guy up. Ariko nabwiza kuri Randy Stone agiye gukubita uyu muntu wanyu yirwanye yanyu ya karate yumirwe. Nirwanye ya karate igiye kurwana usanzwe ukina kaci. By knockout or submission. Ndakubwiza ukuri rwose pe arakubita umuntu kuri knockout wa. And he wouldn't be doing anything that he doesn't think he can win. And I know the performance side is one thing, but there's a lot of overlap in the training. And I think people are going to be surprised and watching. Nabizi rwose abantu benshi bagiye batangaza ni match igiye kujya mbere match ya y'umugabo Randy Stone ndetse kandi ntabwo ari we wenyine agiye kurwana n'umugabo witwa Reese Gibbons bagiye guhatana kandi bari buhatane bagenzi barwana mu mirwano itandukanye. Umwarwana bagenzi. And one thing is for sure, the world of professional wrestling and the world of MMA will collide. Ndabizi neza cyane rwose mbega isi y'abarwana karate n'abarwana ibyo gufatana bya kaci zigiye kugongana tu. Thanks for taking the time to. Reka Randy Stone nawe tuvugishe. Randy Stone bimeze bite? VP dore kigabo. Attempted to cross over into MMA and do what you're about to do right now and haven't quite found to put it politely, the success they were hoping. What makes you any different? I don't think about it. I didn't come here to talk about some other losers. I ain't come here. Down. Randy, thanks for taking the time. Randy wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire. Now many pro wrestlers murakaza nange murakaza. Over into MMA and do what you're. Urabona rwose abandi bantu benshi cyane basanzwe bakina kaci ntabwo bakunda kuza gukina imikino nanone ivanze mixed martial art. What makes you karate kugira ngo mubyumve. I didn't come here to talk about some other losers. Ntabwo nje kuvuga aha abandi bahombye bo katsindwa n'ubundi none se niba basanzwe bakina ibintu bya kaci kuzanga gukina karate bikabananira. I talk about the future and the future is. Nyine ndimo ndavuga ngo rwose kubyejo hazaza ndimo nagira ngo mbereke kejo hazaza kaci ari izabiyoboye. He's a Mack Trucks. I'm gonna knock him out. Kandi uwo muginga wanyu ngo mwemera ngo uzi karate hatari ndamukubita yumirwe. Man, y'all think it's a joke? You're talking to me like I'm here on this Bush League level. Mwese mutekereza ko nyine ndahanga ndi umuntu uciriritse ko ibintu dukora bya kaci ari ibintu biciriritse ariko ndaje nkwereka. MMA show in the world, so. Everybody thinks this is going to be some big embarrassment. Everybody thinks I'm going to go out there and get my pants pulled down and show the crack of my ass in front of the whole world like I'm. Hanyuma rero nanjye ikintu ndibuze kuza kumukorera ndibujye hariya nigaragaza ubundi mukubite muvunagure yumirwe.
There's a reason I'm the biggest superstar in the world. There's a reason he needs me to sell pay-per-view. hanyuma rero mbega niyo mpamvu hari impamvu kwanza ubundi njyewe ndeza hari n'impamvu kwanza ndi icyamamare mwisi hari n'impamvu kwanza uriya mukaritasi nkeneye kugira ngo agurishe rega agurishe. And how's that going for you? It's going, dude. I'm in the best shape of my life. I'm stronger than him. murusha imbaraga. I'm faster than him. murusha umuvuduko murusha ubwenge. I'm better looking than him. ndetse nanamukubita rega uretse n'ibindi bintu byose nzanamudiha. As a 10-to-1 favorite to retain his title against you, and if you're keeping score, those are the worst odds for any challenger competing inside of a Legends cage. How are you feeling about odds makers? Betting lines. No. People playing games. Yeah, this ain't game, dude. Randy, come on. Ibi ngibi ntabwo ari imikino wangu, ibi ntabwo ari imikino robo. This isn't scripted like the other. Ariko se ibi ngibi ntabwo ari nka bya bintu biba byanditse abantu mwe mukina hariya ngo muri WWE. Yamaretse gato twari tugiye kwamamaza ariko uyu mugabo rwose aradutengushye. Twari tuzi ngo mbega atagiye kutuganiriza ariko isaguruka aragenda. Imikoro arayijugunye. Ntabwo ari nka bya bintu ngo biba byanditse ari n'ibiganiro nsigaye mbona nanjye byanditse ku ma YouTube channel wa. Biri scripted kabisa. Kagira gutyo ukabona rwose do yaje mu gakoti sanzwe arindwa wanyiye arakubita ari kumwe na coach ndetse na super manager. He's not big in person. He ain't that big. Should we go say hello? Sure. No, kigabo kiraza ni kinini. Introduce myself. I'm Reese. Nitwa Reese man bimeze bitese. What? So all nta kintu na kimwe navugana nawe wa mukaritasi ujye navuga n'iki nawe se. For you of all people understand that. Hase mu bandi bantu bose wakabaye bisobanukirwa mani ibintu bya fair play toka. You don't think I belong in the cage with you? Utekereza ko ngewe ntabwo nyine utekereza ko nari ku rwego rwaba ndwana nawe kunura wuro umuntu ro ku rwego rwo hejuru nshiririza. Straight. I don't need you. You need me. Singukeneye waba uranyeneye kugira ngo mbega waba amaze nawe. We wa mucinga ariko. We attention sekana we. Ibyo muri kati. Usebeza nyo n'ibintu cyo gisanzwe kizi. Urakimutesha umutwe arasara. Welcome to Murakaza neza rero mwese. Collide, man. We are isi y'ibyamamare igiye kuba yakongera guhura abantu batarwana ibintu bihuye rwose uyu munsi tuze tubahuze. people in this very room. Mwese ndabazi nyuma yuko data uyu mukino yawunsigiye. I'm gonna run Legends into the ground, and now here we are on the cusp of the biggest fight in our history. Kano kanya rero ndaje kugira ngo noneho ubundi tuganire ku mukino wa mbere muri mateka y'isi. Eyes on pay-per-view, so you're definitely at the right place. No. Why don't we open it up to questions? Let these guys talk. Hanyuma rero katubanze tubareke mubaze ibibazo bano bagabo mubaze ibibazo. Excited? Are you feeling confident? Brother, there ain't a word. None se wa mugabo uri ufite ikizere cyane rwose ku isi yose no bafite ikizere atari. Complete self-assurance. Like I know the sun's gonna come up tomorrow morning. Ndabizi neza uyu mukino nzawutsinda nkuko mbizi neza ko izuba rizarasa wa mujinga. Feeling suicidal. I'm gonna kill this man. Ndabizi rwose uyu mugabo agiye kwiyahura no kuri kw'Imana ahubwo nzamwica. When we step in there, I ain't gonna throw you. Ahubwo reka nanjye mvuge. Huh? Yeah, this is real. Yeah, it's real. Be real. It's real. You laugh. You think it's a joke. You're all utekereza bibera imikino utekereza ari imikino nzakudiha wumirwa. think I'm a joke. Nobody listens. Mwese mutekereza ko mbega ndi imikino kuba njanga kurwana muri karate nsanzwe ndwana ibintu byo gufatana. Ariko nabwiza ukuri izina ry'Imana ibintu byo gucirana nsanzwe ndwana ahubwo bizamfasha ngupita umuntu yumirwa. It's not gonna be funny when they're pulling Reese's teeth out of the back of his ass. Ntabwo bizaba bigisekeje igihe uyu Reese nzamukubita inguma amenya akavamo. Reese tubwire Reese. Have you looked at any of the wrestling greats for a new gimmick? Ese wegeze ndureba uyu mugabo hano yigeze ajya ku bintu bye barwana n'iki ukareba uriya ki. I'm gonna beat this man with an inch. Uyu mugabo nzamukubita nyamara. Away with that chip. Abantu bose bagenzi baragipinze. Charlie Stone. Kijanga kurwana ibintu kitazi. Asanzwe kurwana ibintu byo gufatana. Bira bintu bya catch. Asanzwe kurwana catch. Kamuzanyanga ku mukinnyi wa karate. Kandi ngumukinnyi wa karate ngo bakubita yitaza. Akubita yitaza ngo yagukuramo n'amaso akubita yitaza. Be able to get your dick hard after the fight. All right, guys. Sawa rwose iki kigabo gitangiye kuvuga amagambo mabi. I won't even. Yewe. Rugamba rutangiye gukomana yanjye mbega mashe hazashe. Yo nzagura tike mbere we. Gibbons versus ariko abantu ibintu bitunezeza gokodo baje kugura amatike ngo binjire bajye kureba ingumi. Each other for weeks. There's real bad blood between these two fighters. Izi ndwanyi zombi
zose zifitanye ikibazo gikomeye cyane ndetse rwose bafitanye amakimbirane hatari. The big thing that jumps out are their records. Reese defeated with the perfect record of 19-0. Aha abagenzi bashyiraho ibyo uko bangana imyaka 3 n'itanu n'itatu n'ine, uburebure bashyiraho, uburemere bashyiraho. Bill written all over it. You are absolutely right. Ndetse n'abanyamakuru nabo barahari dore nguriya Rugangura. Yewe. These Gibbons ashyiramo imyitozo. Courage. Yewe. Yeah, looking good. Kubita yitaza. How's it going? Ndabona umeze neza, none se umusore bimeze bitera. Good, I wanna whoop this clown's. Oye mutipe ngiye kumugukubitira ku buryo n'undi munsi azajya muri kaca akavuga ati narasebye naramwaye koko. Squeeze in a couple spots. I'll try. Hariyemera n'urumva ni champion w'isi inshuro eshanu. Rega buri ikintu udakoze rimwe, udakoze kabiri, udakoze gatatu. Buriya ku nshuro ya gatanu ubu twika icyo kintu ubukiza. Right, have a good time. Sasa nawe niyo cyizere yumva afite nyine biri none binarenze ku buryo cyibase umuntu turutse mu bintu bya kaci noneho. Unafatana gusa ariyo mirwane yonyine azi. Ndajya mukubita ingumi nsimbuke, mukubita ingumi ntere kinyuma. Abantu bose anga abagenzi bayagaye. Nanga Axel Rugangura agiye kubinjiza muri match. Tukaba turatangiye. Hano kuri stade. Yes, stade. Was the edge the got in the Emirates Stadium. Abagiye kubanzamo. Ni. Munyamakuru wa mbere utwika mu bintu byo kogeza match. Nayo wazanye muri utuntu twinshi cyane tw'uduterime muzanakurikire. Umuntu wazanye utuntu twinshi cyane tw'uduterime mu bintu byo kogeza nane ma match. Aya materime ngo umutaramu fontromesha gukwakwanya gucabiranya twose n'utuntu twa Axel Rugangura. Shout out to him. Yeah man. Karamugeraho cyane kwanza. Bagabo barahura rega umunsi warageze. Murabizi neza wa mugabo yanga asanzwe hari amategeko n'amabwiriza hagenga utazana ibintu byo kurumana. Gose gonga toka amushenze. Yeah akasemana iki kigabura. chance. No. Ready stone bagenzi. Gasanzwe ngware ibintu byo gufatana. Ready stone kira mugurukira. He's not wasting any Yewe. Throwing hooks with intentions, but he's lacking a lot of finesse in his technique. He's really sloppy in there. He's just Gumi punches. I'd like to see Gumi kira squat. Lekura mapa kati kira usha. All right, Jobo, let's go. Yewe Yewe aragikwepa akirya ingumi. Really does look like an amateur in there with a professional. Arimo aramufata nk'umwamateur bagenzi nk'umuntu urimo arakora ibintu atazi. Randy telegraph punches. Shira kuri fence. Get ugly real quick. Stone, Reese is starting to do some real damage. Kirarwana Eric Cave. Serious Bobby. Reese is picking him apart. Eric Cave kumutekinisiye. Yewe do arakwepa kigwa hasi kiragwirirana. Cyangwa ukubita bane. Ibita byawe nibyo yanyine uzisi. Kira munyata sasa. Cyaramufasha. Kandi bagenzi kishigabo ne mirwana gisoza kirwana. Kiramo kamata kandi biremewe. Ni mixed martial arts. Aya basi. Yewe Randy kubita umuntu Randy. Circle out. Simusobeka ivi ry'imbavu. He's doing a really good job overplaying. Simusobeka irindi. Babukira zivuna. Cyamusobetse irindi vi. Babukira zivuna kirangire kimushyira hasi. Reese's career he's been kimurekura. I'm stunned, Bobby. Ni ubwa mbere rwose Reese muri kariyeri ye kuva yatangira gukina imikino aguye hasi n'ubwa mbere bamukize hasi. Working up against the cage. Atangiye guhaguruka ikigabo kimusubiza hasi. I'm really surprised at how much bitangiye kudutungura rwose uburyo Chirisa ari kujya hasi. Dusanzwe tumemera katajya hasi. Kiramuniguza. Chabari Kanogo. Well, this is what Danny Thicket has been talking about. There's one thing you can't fake, and that's straight. Yewe ndangibi nibyo rwose Danny yavugaga. Red Stone nabwo atari ikintu kimwe cyonyine utabesha imbaraga. Reese is back up. Yewe kubita inkokora y'ugutwi. Opening up a cut in Randy Stone's head. Dominations just like we practiced. Kirongera kiramuka amata. Jya hasi acha. Fourth of this fight. Yewe kiramugigira. And now he's mounted with ingumi. Yarasanzwe amenyera ibintu bya karate. Creating a strength advantage. Struggling. Yewe karabaye umwuka nyamana. Nice work. Please come on, hang in there.
agishyiramo n'agakimuvuna imigongo kinyica umugabo se kandi kiriya kintu. Shake your legs out there. He really. Inkokora y'ugutwi kijya ku ruhande. Hands up. Do some hand fighting. Byaresha. We slammed some nice jabs. Dominations, just like we practiced. Another. Get in there and finish. Looks the truck. He's getting back into his groove. He's creating some. Ingumi mu maso. He's got to keep away from him, though. He needs to keep those hands up. Kiramubara. Dore ingumi. Finish him. Hey. Cyamukubise box les amis. Kimukubita bogisi uratega tagisi anasinzira. Ngumi ya nyuma kibona giserebura niya nakibona ibicyeze knockout. Cyamukubise KO ya danje. Punches I've ever seen in this cage. Iyi niyo ngumi ya mbere negeze mbona kuva umukinnyi yatangira gukina kuva mbega uyu mukino nawe ubona kugeza naho umukinnyi yatangiye kurwana na rubitiri kubera ingumi uburyo ki yamutesheje umutwe kubisa ingumi atari. What started out as a joke has turned into a travesty for Reese Gibbons and his team. Ibyo bakekaga ko byose byari imikino yaba ari Reese Gibson ndetse n'ikipe ye bose barumiwe ibyo bari bazi ko ari imikino barumiwe. Kigabo ni cyoroshye. Kigabo kimukubise ingumi urambona se nawe yabwiye sha uragize wana cyamukubise no kabuta ingumi atari remereye koko kirangire kirurira. Yo, he's loving it. Randy Stone is loving it. Randy Stone aberetse ko ari ibuye koko. Randy Stone uyu yarasebye yanyaga yirirwa avuga ati nguyu ni umurezi wa na Babylon buse gufatana nzajya nikaraga umugeri ako kanya Heavyweight Legends Champion of the World. utsinda kano kanya kandi akaba ari wabaye champion w'isi yose. Dore nguyu sha Randy Stone aramwambika umudende. Yo munyambika umudende sha yo bamukubita bu zararuye mikoro wa mukaritasi zararuye mikoro se we musibu ryohe katsindwa. Mwari muzi ngo ngende imikino sha ngo muzi ngo Reese Gibson ngo yavamo kano kanya ni ngeze champion w'isi sha nakubita isi yose nibibone mwese muhabe mu mware. Buryo zig ana bato burya muzike ngira akamaro. Sasa nyuma y'igisebo buriya y'ikimwaro do ngabo ntiyanaryamye mu rugo ahari. Madamu yaraje aryama wenyine ngira gutya yashaka umugabo ntawe uhari reka da mugabo yari ingube kubiswe nguma agira ngo ninzi muguyeho cyamuteye icyo bita ikofe. Kigabo cyamuteye ikofe atari do n'ijisho rya pondamye. Aya basi kurikira agafilime. Dore ijisho ko ryabaye sheri mwana buse wazanye umufungo nkajya gushopinga. Rebe nawe nta n'isoni bagira. Reba ijisho ukuntu ryabaye ariko ngo arashaka ngo n'umufungo wo gushopinga. Byo ni barabireba sha ntago ariyo kuntu icyamare wawiri n'iki nanavuga n'iki. Ambwira ati none se kubona se kubona n'iki use noneho umwana se n'amata ngiye ngo mama wawe ngakubwira ati genda ukabyanga no ureba gutyo igihe nyine ubonye ikikuriza noneho. Ati reba ukuntu umuntu arebe iyo amaze gutsindwa byose abagenzi barimo arabareba comment z'abafana. Ndabizi abaturage bararakaza people suck. Erega nzi icyongereza intandukanye na zirambe bahari utube bajya numva twivugisha ngo basi barakwereka Remi yaragiye Remi twarabivuze basta pendejo
urabizi ko tutahiga ibintu ngiye kubikora ko tutahiga ibintu ngiye kubikora pe ndakubwiza ukuri nkavuga n'ibintu ngiye kubikora noneho n'abandi wemerana barabizi nabo kwanza bahamagare hari abandi bantu babiri selective nabambwira bahamagara babwira ati Remy ibi bintu abikoze mwamukira barabizi. Thanks for coming on the show tonight. Mwakoze mwese kuza muri kino gitaramo rwose nakona cyane cyane Reese we by'umwihariko abo mwakoze kuza uyu mugoroba. Doctors, what are they? Giye mu kiganiro muri interview ntibazisiba. Anytime. You kind of were, Reese. I took no damage. I can get back in there as soon as possible. Nimugira ikibazo rwose njye nshobora kuba nasubira hariya kuba champion rwose ibintu byoroshye umuntu natsindwije kongera gatsinda nabirenze. They're saying you didn't take this fight seriously and you didn't take Randy Stone seriously and you paid for it. None se abantu bose barimo baravuga ngo uyu mu Rwanda ntabwo wigeze ufata mu buryo buri serious ndetse na Randy Stone wari wamusuzuguye niyo mpamvu nyine bikubayeho gutya iki ni ikiguzi cy'ibyo wateguye. Look, if I was showboating and I got the knockout, no one would be talking, right? But I was having fun in there. I got clipped. That's that. Lucky shot. Nyine urumva ni ibintu byabaye gusa nawe yagize amahirwe none se ubwa mbere mubonye nanjye ngubitwa knockout nkajya hasi ni ibintu nawe byamaye gutya bimutunguye wanamure kusuriya immediate rematch. Wow, yeah. None se cyane rematch cyane rwose nyene kugira ngo iriya match tuzayisubiremo muri iyi mikino iyo utsinzwe ukavuga ati rwose ntago njye mbyemeye musubiramo. I had a little movie from Jake Thornton. Reese, are you not on social media? Yeah. Ase ntago uri kuri social media ngo urebe uburyo cy'abafana bari kukuvuga rwose wa mugabo we ko nawe muntu ushaka kwiteza. It's tweeted out about a half hour ago and I don't mean to be the bearer of bad news here but apparently you've been replaced. They recast the role. Nayo se ntago bizi neza ko banagusibuje rwose mu bakinnyi bagezweho bakinnyi bageze rwose muri shampiyona ya mixed martial art bagusimbuje ntago uri umukinnyi ukigezweho rwose bavuze ati we wapi umuntu ukubitwa n'umukinnyi usanzwe udakiniye imikino akagukupita knockout noneho anga super manager yaje kudiringa super manager aradiringa super manager bari ku madiru ni mubi cyane yego rwose ubwo muzamundangire nawe muhakazi za managing dore hari ibintu bamubona Father John nawe bimujabuka Father John kamugeraho cyane nawe manager ucyamamare. See your family. By the way, your wife's been calling me every single morning. Yeah? Why does she call you? Do you know why she can't call you? Because your phone's always off. Why is it always off? You got a 10-bedroom mansion back there. Aga super manager yaje kwinginga rwose mutobarere nukuri kwimana urabona umukinnyi n'iki erega urabona nubundi nka umukinnyi yavuye inanga yakajya gukina mu bubiri yari umukinnyi yavuye inanga yakajya gukina mu bubiri gisha nta n'umupira biranangaza nanjye ariko ibyo byarantunguye cyane navuga se umukinnyi ko najyaga njya kuri stade twakinye n'iriya kipe yabo nkabona nta mupira azi ubu bagiye gukina iki mu bubiri ki birangira tumenye neza ko burya n'imyanya yabanjemo yari yaratanze amafaranga wari umufungo wa super manager arategura koko. Carlos, please don't end up in Dubai. Carlos rwose babarire bitarangiranye nawe tugiranye ikibazo mani wowe kwakwanya mani badusubize muri shampiyona ya mixed martial art. Ego mani kaze sigara ngwanza nanihemba na byeri zawe nakone rika zawe anga akanyanga azikunda kubi. Undi managing. Kubita gashata manuriramo. Yo, I'm cut from Jake Thornton's movie. I just found out. Wewe niko ngo bamagaritse mwana ngo no muri ya filime nango z'abanyicinyemo nibwo nanjye nkibimenye. And you supposed to be the first to know. I was going to call you as soon. Wakaba ari we muntu wa mbere ubimenya ukabimenyesha kubera iki kwazo tusumenyesha. You being the strongest soldier in the whole world. Wamuvana mwe dore ibintu byakomeye Reese. Ntabwo kiri champion urumva bakeneye champion man niyo mpamvu rero mbega bagomba kuzashyiramo Randy Stone muri iyo filime yabo bakeneye champion wese urumva. It's not the fact that you lost. It's the way you lost. Ntabwo ikibazo rega ari uko watsinzwe ikibazo n'uburyo ki watsinzwemo ni gute umuntu usanzwe udakiniye imikino utazi karate agukubita ingumuka gwa hasi. You got real short-term memory these days. Then give me the rematch. Nyine ngo rero nshakira rematch ngenzo wanzahanganura mujinga nongere nigaragaze isi yose kwanza ko ngenda nabasha. Now. Ndashaka rematch n'uya mujinga none hanga kwanza urumva. I need a rematch now. Hamagara iPhone 12 cyayinde cya jigo cyari gifite kirego ngo I have a phone with 3 cameras you can see Hey Max cya jigo you got a minute? No super manager sasa yaje kuranga utegura imikino. Look at you. Hi Fred. It's poppin' Reg. Not bad, all good. Right, you're in a good mood. Yeah, are you kidding me? I got sponsors coming out of my ears, my eyes, my ass. It's great. Congratulations. Thank you. Hey, team effort, man.
No. So we're getting that rematch? Yeah, of course you are. We can't wait to agree to that bout. And Reese is ready to sign ASAP. He wants to... Nase ko Reese ko adakeneye rematch nawe na Randy Stone byihuse. Yeah. Well, yeah. I mean, you'll get it. You know. Yeah, bizakura nta kibazo, we get it. But the truth is this. Stone had a hard time making the cut at 205. So he's moving up to heavyweight and he's going to challenge Ferguson. Right? Rero mbega urumva rwose ikibazo gikomeye cyane rero ubu ngubu Randy Stone afite indi match agiye kubanza guhangana n'umuntu witwa Ferguson banza bahangane. Old champ thing, you know, you can't blame him. Everyone wants to do that right now. Rero kandi kano kanya agiye kujya akomeza guhatane cyane agaragaza ahubwo ko ashoboye cyane kurusha n'abandi bose. Nta nubwo wamushyiraho amakosa kuko urumva niba ko ashoboye ni ibintu bigaragara ko ashoboye kubita abantu bakura amenyo. Stone. Yeah, but I'm not offering you Stone. Rero nabashakira undi muntu mwarwana nawe ariko apana na Randy Stone. Stepped out for you, right? You need us to fight on 3 weeks' notice, we've done it. 2 weeks' notice, we've done it. Yep. Up in weight, we've done it. You guys are the best. Down in weight, we've done it. Yep. Right? Reese has always been a company man. Yep. Held onto the strap for nearly 5 years. Yes. He deserves a rematch. Reggie, you and I both know the money fight is Stone Ferguson. Urabizi rwose pe ntakubeshye rwose supermanager urabizi ko amafaranga y'uyu murwano ari kuri Ferguson. The money fight, but this is about the right fight though, Max. The right fight? What was this, Mr. Rogers' Playhouse? Okay. So what if we lose? Wow. Not much faith in him, huh? Max, it's not about faith. I'm being No, ko bigaragara se kandi kutagifite icyizerera mu ndwanyi yawe. If we lose that fight, that's 2 losses in a row, you know that. Urabizi ko naramuka atsinzwe kuri Ferguson arabatsinzwe inshuro ebyiri zose mbega ndwanyi yanjye abiri birahomba kandi naba ndimo ndagenda nangirika cyane ruva umufungo waba utakiza neza. I'm not gonna do that. Max, who's running this fucking company? You know, you or Randy Stone? Where your fucking balls at? I've done a pretty good job without balls, wouldn't you say, Reggie? I don't know, I think that the Max Black I know would have told him to go fuck himself. Yeah, well, you're lucky the Max Blacks. Yep. Right? Reese has always been a company man. Urabizi Reese n'umuntu asanzwe ari muri company. He deserves a rematch. No muntu yakwiye match rwose ya kabiri. You and I both know the money. Ari urabizi neza ko rwose rero amafaranga Reese turamutse tunayamushyizeho kano kanya yanahomba cyane niyo mpamvu rwose namwemerera kugira ngo arwane na Randy Stone. Playhouse? What are we in kindergarten, Reggie? Grow up. Ntabwo ari muri Europe, ntabwo ari muri maternelle wana, ntabwo ari muri kindergarten, nabyumva neza. Wow. Yibaze ngo ngo waramutse atsinda kuri Ferguson. Max, it's not about faith. Ntabwo ikibazo ariko ntizera urumva, ntabwo ari ikibazo ariko ntari kwizera Reese. Ariko aramutse atsinze uyu mukino byaba bibi cyane kurushaho. It's a bad fight for us. Look, if Randy Stone is too heavy for the division, then strip him. I'm not gonna strip him. Create an interim title then. I'm not gonna do that. Max, who's running this fucking company? You know, you or Randy Stone? Where your fucking balls at? Ariko se kwanza ubundi ninde mundi utanga amabwiriza anga muri company ni wowe cyangwa ni Randy Stone? Yeah, well, you're lucky the Max Black's in a good mood today. Else I might tell you to go fuck yourself. Ubundi kano kanyegeza amahirwe sanze ndi muri mood nziza niyo mpamvu ugiye kubwira ngo genda wigirire nabi sha mwana super manager. Your job. Well, give me a fucking break. Ndabizi urimo urakora akazi kawe ariko mpa akaruhuko wangu. Ndabizi urimo urakora akazi kawe ko kumanaginga umukinnyi wawe. Ariko kano kanya rero mbambarira amahoro cyane rwose ntabwo byemere. Niba mutemera Ferguson ngo mubaze mumonyoreho mukubite Ferguson munyemeze ko muri tayari kurwana Randy Stone mu byihorere. You sit on the shelf. Haya, no kurwana match ndetse na Ferguson. Thank you. All right? Yeah. We cool? We're good. All right, man. No, turumvikanye cyane. Naribi. Saba rero ntiwumva se? Yeah. Ubwenge bumaze kuza sha. Peace. Who else we got? Okay. Drake. Are you kidding me? Was that my... Araguhamagaye cyane rwose Drake. Agiseri aragukeneye. Are they coming? Bamukorana ikiganiro akeneye interview. Ryan in the front row. Yeah, Ryan's. Put Ryan Gosling near me. Yeah, I'm on it. No fucking way. No way. Marcus. Oya Marcus. You're already telling him. It's true, Marcus. Then you wait. It could be a whole year. Then you spend some time with this kid. Stone and Ferguson fight. You start talking trash, we get our rematch. I'm not waiting a year. We're not taking this. Byazasaba ngo umwaka yenda kugira ngo baguhe nibura rematch. Wapi ntabwo nakemera umwaka urumva neza. Ntabwo nakemera umwaka wose kwitoza ngo uzajya kurwana n'umuntu umwe gusirika ahubwo nge manze ngupita umuntu bitambuke Ferguson manze mukure mu nzira nimara kumukura mu nzira none Stone nzamuheruka. It's worth the squeeze. Yeah, we're talking back-end points on pay-per-view, bigger show money and more PR. No, I'm not afraid of him. He's hungry.
ntabwo Nyamutegetsi we afite umujinya ndetse arashonde cyane asonze intsinzi Ferguson yanakwica. Reese, can't you see what Max is trying to do? Ese ntabwo uri mubona buri byo bashaka gukora Reese. Barashaka kugira ngo baguhuze n'indwanye none zikinaciriritse zikudiye n'izikudiya utakaza agaciro. I'm a wolf. You're not listening. We're not taking a fight. That's final. Yeah, I had a feeling to say that. I'm going to LA. I want to do this camp with Tony. Nawe kwanza kaza ngende muri Los Angeles ngende njye kubikurutana hari wana niba uri kubinyangira ugenze tukocera mbwa ati ibintu ntabwo ari sawa cyane wari marabikora kugira ngo wowe bagutesha agaciro wowe gusa mu buryo utari kubona gusa afunga umutwe aravuga ati kaze ngende tu zengero Los Angeles ubundi nigaragaza yenzi tangiye kureba Ferguson ese ni muntu ki Ferguson bahangana ni muntu ki kugira ngo amukubite namara kumudiha bazahita kudihira n'umugabo witwa Randy Stone kuko aramurwaye cyane. The Nambros original names bose n'abongereza kano gafilime kakoreye mu Bwongereza zira studio zose nezo mu Bwongereza uraza kumva n'icyongereza bavuga ari cy'abongereza gusa arimo abanyamerika bake bake. Yari mu myitozo gukora udutiza ushaka umutoza mushyashya LA ubundi azitoza kupita umuntu witwa Ferguson amuveho Ferguson akumanukira kuri Randy Stone Randy buke 14 more. Sorry, I must have carried some extra weight from the flight. Come on, that's no excuse. You're a professional. Let's go. Come on. Wowe rero nta rwitwazo uri umunyamwuga tugende. Courage. Come on, back on the bike. Daya bas. Yep, check. Na myitozo arakora abagenzi gusa uko akora arimo arananirwa cyane kandi uko arananirwa cyane abagenzi saba no kumuterura ejo bundi yari ingumirega hatari. Tony. We're not calling. We're calling it. No. Reese, it's not worth it. Reese rwose ibintu ntabwo ari ibintu bikwiye no kuri kwimana ntabwo rwose pe ibintu sebwo bikwiye ubuzima bwawe wakihanganye kihanganye ukigendera washaka ukazajya gukora ubuyende kuko mana yanjye ariko Reese uragira ngo uzapire hano hantu nagakomeza gakora tiza arashaka gukubita abagenzi arashaka gukubita umwe nawundi akeneye kubita Ferguson ahita azamuka yana none Randy Stone aramubona gusa abagenzi yana imbaraga ziracyari nke akanaruka ni ingumi hatari koko koze imyitozo itangira ingumi ziramugaruka Magere byo nabwiraga umuntu avuga ati nango kubita ingumi ikazagutera kanseri nyuma y'imyaka 3 kagira ngo ni imikino body won't sweat anymore. I'm done, Tony. Nakubwiza ukuri rwose pe ntago umubiri wanjye buza kuza kongera kunaniza ubu none byarangiye Tony ndi tayari. Yeah, bas. My feet stays the same. Naya bas. Cyegene nako kanya rero. Cyegene nako kanya genda hangana na Ferguson. Namurangizo ngo bigaza nibwo bazamuha Randy Stone. Biranga. Bazongo rero bagira imico nayo nge nyoberwa. Buranja nyoberwa nkibaza byo baba barimo. You're not the champ. Run for him, dicks and ass. No, babo jarinjira. Koi. Ako semana yanjye mbega waje wambara kayisimesha. Ari kumwe na secretary man, kinyama. Secretary anga yonye n'iki. Definitely Max. Owie, that sucks. Ego komana yanjye ni kuri byagenze se koko byo birababaje cyane wavunitse no murundi. We'll run it back. All right? Good fighting. A little something for you. Komeza rwose wihangane dore bagufitiye umufungo fata ubwo buhumbi bunga bugiye kurya nta kundi. Good to see you, Max. Yiza cyane rwose kuko ubona Max. What happened? It's a really tough cut. Byagenze biteze kandi none se nyine urabona byatwanze kumvikana kandi nashaka kugira ngo nze kurwana iyi match coach ntiyabyumva ndavuga nta kundi. This can't happen again, Reese. Reese ibingibi bitaza kuza kongera kuba nanone urumva. Sawa courage rero mwana urabizi uri umuntu wanjye. Ni nkaremwe nakumwaza. Okay, so we doing it. Got it. Mwaza kumwaza? Oh no way, that's amazing. Yeah, first pro fight.
ati ni umurwano wa mbere rwose ndwanye nk'umuprofesiyoneri urabona bigenze neza karuzuye karapitse uvuye gafite ukuntu gafite utuntu tw'udutugutugu turakagabuto Tony simbuye coach yamusimbuje coach rero kuba nagusimbuje wikarabitaza n'umutima mubi simbuje umutoza pretty serious with those chops he's got. Ayo mani biri serious kaze bazi nibyo bamwe baba champion bamufite ibyabamare buryo ki n'iki ndaya bas coach akamureba wa mwana we ko nagutoje kiri umwana mutoya ibyo bintu wiyigira ni ibiki uciza ko waje nkureba urakana bintu utabizi utanabiyumva utanasobanukiwe ari n'ibiki ubu nibwo byimbye abwati nyuma y'akano gafilime hari buza kandi kitwa Agent Takayasu abantu bakunda filime za kininja ndabamande 5 kwa 5 yewe iposi cyatangiye kuri yewe Pagasoni kugira ngo ntibatangiye kurekurana ingumi yewe Pagasoni nawe katoroshira Pagasoni Hey, who's the joke now? Niko uyu kano kagera ubona rinde Babylon sha cyane indi stone cyane nacyo Title fight coming up with first. Cyahageze Kumbe zirimo ziravuza ubuhuha rese ngaho igaragaza se cyane buri umugabo igaragaza cucu cyacitsira Super Manager yanarakaye cyane abandi bose baracyareba no mure Legend baramwemera Reese, what are you doing? Reese missed weight for this fight. Easy Ingome ziracyarya. Of course. Vayasa Vayo Hey Oh, that kind, Bobby. Look kigabo cyaramupakisha kiramupakira ngaho ndebera umuntu ngo bagira ngo turwane kweri akose mana yanjye Gase vayo nawe Please, no one's here. Shit. What is he doing? byamunaniye Let's go. ngaho tugende se ndabura umugabo naguruka haguruka se nyangwa bituma uryamenyewe mwana ngo kupite n'ubundi hakiri kare Pagasoni ngo kubite wangu Pagasoni happy with this display. Pagasoni yewe ndumvigumi Please come on. Really looks like he doesn't want to be in there right now. He's even moving. Riz bagenzi kuri ingumi byaramunaniye byaramunaniye asa iyo byaramunaniye ko se nk'uyu ko bamuzana se bajangwereza imbeba mu nteza Serious bimeze bitemane kudakubita Randy Stone is up. Bana batangiye kumusakuriza abagenzi Randy Stone akamusakuriza akamumokenga kugeza n'ubwo rwose do yatangiye guta ibitekerezo Look at him, he's embarrassing. Look at him, he's embarrassing you. Rwose arimo aragutesha umutwe yaguserereza imbere ya rubanda wana. Igaragaza. Follows up with a fast counter. This is starting to get embarrassing. Ibintu rwose bitangiye kuba bibi cyane. Bitangiye kuba ikimwaro. Yewe dore ivi ry'umutwe. Knockout. Bita knockout. Utsinzwe bwa kabiri insinzwe ya kabiri nako ko bayita ni insinzwe ya kabiri hoca arumirwa madama arumirwa mana yanjye bazadosohora no mu nzu y'umugabo utagitsinda bita ikintu agahita wera ye no gukanguka match yanarangiye kare n'abafana batashye Light heavyweight legends champion Reese Gibbons. I hate asking questions right after a knockout, Reese, but yareka kano kanya rwose ubundi nakabaye nkubaza ikibazo nyuma y'iyi knockout ukubiswe na none Reese ariko how are you feeling right now? Mbwira ubundi urumva umeze utatubeshye. I've been around a long time and I fought the best of the best. Arumva mbo nabaye wa mbere no mu ba mbere nabaye icyamamare naratwitse koko. I think it's the last time you're going to see me in the cage. Ndatekereza ro bwa nyuma mumbonye. You saying you're no ndahagaritse rwose imikino sinzanagaruka. Uravuze ngo uraritayaritse. The sport to be average. Cyane rwose pe ntabwo negeze ntoranye ngiye kuba umukinnyi usanzwe uri aho ngaho uciriritse. No longer I'm the best. Ntabwo rero kandi nkiri uwa mbere. So I want to say thank you. Nagira ngo rero mwese mbashimire ku bantu mwese mwamfashije mwashyigikiye. Where's my coach?
That's when the coach wanjye. Your fights all these years, Reese. Sorry to see you go out like this. We wish you nothing but the best. Nta kindi kintu rero twakwifuriza keretse ibyiza n'imigisha. Uri wa mbere mu ba mbere, wabaye wa mbere nako mu ba mbere. Rero ngaho igendera amahoro. Yahise afata n'umwanzuro wo kureka gukina ibana nazongera no kugaruka. Kubiswe ingumi ibana arikaraga bwa mbere kubitwa ivi dore coach we yahise anigendera. Coach yahise aramusiga. Po toza nkawe umukinnyi nkawe. Where the fuck did you go? Man, ko icyo wari wagiye? Around for that shit. What do you mean? What I mean? It's nice to be the last fucking person in the entire arena who knows you're retiring. Waste my fucking... Akose ninjye muntu njyenyine utaruzi ko ugiye kuritayariga. Ubundi kwanza bimeze bite? Everything we worked on, everything we trained. Tekereza buri kimwe cyose twitoje, buri cyose twakoze, nta kimwe wakozanga muri league. Where the fuck were you? Hasi ubundi wari uriye ukura guki wo rwana gute ko nabonaga n'umuntu umeze nk'umuntu utazi ibyo urimo kana nitahira sike. Mujangwere gusa. Po. Ha uri umuto uri umukinnyi. Narasara. Narasara. Kini cyo bita ikimwaro, kini cyo bita gusebe, kini cyo bita kurinde muka wari hejuru ajya tuza yajya hasi. Nawe uri hasi humura wajya hejuru buriya birakunda. Nese ubu pipi sasigara umusuderi si asobanuraga filime se akagenda ngo muri za modoka rya yavuga yagendaga mu pesati. Ubusa utangiye no gutitira n'intoki. Tangiye gutitira n'intoki baza sigayamwa na mugo. Yakubiswe kugeza n'intoki zitagifata. Yewe kabyo nyine mu myitozo yaranarukaga kubera ingumi. Dore izuru bana rivunnye, izuru ryavunitse, ingumi zavunnye izuru atari. No. A million miles away. Yenze madamu niwe waje kumuhumuriza. Buriya ntagahura gahanze niko bavuga mu Kinyarwanda. Nazo ngo urabene yatwikaga twatangiye filime atwika bamubwirira ngwanya akavuga ati wa happy that is a joke ngo ni imikino hatari. Ibintu byose birahinduka bura ntagahura gahanze. Use Skype yari umudije ugezweho none nawe Minsi yaramutetse mu rwabya. Ngo mu Cardinal yari umudije utwika santere waje Saidi. What? Namukundore. Muntu hatabigwi nuko bimeze. Ibintu byagenze. No, bagenzi barakwereka. Madamu niwe wenyine wari wo kumuhumuriza. I've always wanted a horse. No, mugabo bagenza akabije insinzwe. Ko babyita mu Kinyarwanda cyumutse. Mugabo akabije insinzwe. No, urumva saba amateri. What's up, bro? Man, we been to kandi muvana ro yaje. But I want to pull some more money out. Musa gusa nyine babare rigs nashaka amafaranga. When was the last time you took a look at your finances? Harya nirya ruheruka kureba ku mafaranga kuri konte zawe man ko mujya muri amafaranga utanareba kuri konte harya nirya ruheruka kureba. I don't know. I don't do that. Ntago nibuka ntago nyankunda kureba kuri konte banzikerega umufungo ubumeneka. You're in the red. Uri ku gutuku rwose usigajeho nk'ibihumbi 5 byonyine by'amanyarwanda. Iki ntibishoboka. What about the account I put aside for when I get old? You kept dipping into it. That's whose account? Hase wewe wakomeje utwara amafaranga nta make ajya ukagira ngo mbega amafaranga arimo aruzura. Do rirebere konte yawe dore uko ihagaze. Reba ko wagenda guyakuraho dore ngabo usigaranyeho 5 cy'amanyarwanda. Ngo komana yanjye bundarya nte. Hase umuntu ababuzi babuhenze bya hatari. The advice. What? You had one job. One fucking job, Reggie. Take care of my money. Where's that now? Wish you don't listen. Hase amukarita se narakubwiye ngo wowe wita no ku mafaranga yanjye super manager. Amafaranga yanjye kwanza yose yagiye agenda atese. Now listen, your outgoings were too high. Sponsorship deals, they're thinned. Paid for you back in, that went out the window when you lost the belt. Bruv, flying your whole family to LA for that extravagant purchase, first class. Urabizi ko byagenze kwanza nawe waramwe ngo nsheta amafaranga ngo usheta amafaranga rero ubundi ugiye kurwana na Ferguson ndetse n'amafaranga akoresheje igihe mu myitozo muri LA wari uzi ko byose bimeze bite nta mafaranga ari kuva wari uzi ko kugenda asubiraho buriya. Yeah. And I told you not to do that. Kandi yose nari narabikubujije sangwa nari nakubujije se. I'm never going back to that life, Reggie. I know. Niyo nabizi n'ubundi nzogera gusubirayo hariya. What do I do? None se unkora iki ndajya kuba umuyede se. You gotta tell me the truth. Igenda nyine uvugisha ukuri ubwire madamu wamuga ati rwose madamu none ntanakennye niba unyanga unyange niba unkunda ariko ntanakennye. Ubukene bwaje.
imyaka iwe yaje rega izira rimwe. Ubukene bwaje yarasanzwe ari indwanyi ikubita amafaranga yinjira mufunga uboneka nta niribi nta n'ikibazo ibintu byose ari neza yabayeho nta ribi. Hariho kana kanya none ibitekerezo byabaye byinshi cyane kugeza nubwo asigaye seta ibirenge ko babyita biriye babyita guseta ibirenge seta ibirenge. So ntahe mbyihorere nibambaza amafaranga y'amata y'umwana biragenda bite? Yarahagarara imbere yo mu rugo akamana yanjye gako mana madamu ndamubwira ngo iki se nanga kubwira madamu rwose madamu ya broke very broke ubukene bumeze nabi twaratsinzwe twaraneshejwe kareka byaranze no yena wabwiraga buriya ngo ntahora hejuru ntagahora hanze ntahorana amafaranga ntahorana n'icyubahiro buriya hejuru honyine hari Imana ibindi byose zishaho narazamuka kongera akamanuka bigacamo bikongera bikanga. Anga abagenzi bimwe mu bikoresho afite fatanga hagaze briefcase mfite umudara biye mu ngurire. This is definitely authentic. Amari ibintu ntago ari sawa nyamara unese uyu mudare kari wanyawe ni wanyawe koko akamwishabanyo none mbe uragurisha kuri angahe tajya kugurisha imidari ye yagiye atsindira the bank transfer. Yeah. Yagurisha imidari yose yagiye atsindira wagenze atangiye kugenda agurisha ya zahabu yatsindiye. Mama make wangu mama make atangiye kuza kuri make sawa rero urakoze cyane kubita kuri mobile money ubundi akimanukira mana yanjye kubitika bagenzi ubukene bukaza faranga yose yagiye yajya nk'amazi ngo no mukinnyi hatari akagira ngo ntazasaza abakinnyi namwe murarebereho yagira ngo ntazasaza agira ngo azakomeza abe ari umujene ariko umusahuri hasi si icyamamarira ari icyamamare wangu baje ugenza hanga kumureba ngo ni icyamamare byaciyemo ya icyamama waturemeye se man none se man ko byanaciyemo man we urazwi urabona ku isi yose baza no gufata agafoto Jerome man turakwemera turabafana bawe nta niribi arakennye yifite ikibazo cy'ubukene bana bose nta nubwo bashaka guteranya hasi igihumbi hamwe bitatu basajye kwirira reka ta saba basara bavuga ngo ni icyamamare ngo byaciyemo ngo karafashwe nta n'umuguriye byeri basizo kunywa kugira ngo nasinzire yibagirwe ibindi bibazo afite no barasara gusa ya turakwemera man watsindiye champion world heavyweight champion man inshuro 5 zose uragatangaza yo ataha abagenzi akaburara yarataga akaburara kare yose yarabikoze yaratwitse amabara abayazi no kiryamira nta kindi hanga cyo kisigaye kimutunze no kurya no kuryama. No bivuzaga rwose kwiryamira baby. No nyuma y'ibyo rero nyuma ya birabaye bira byose birabaye ubukene burateye induru zavuze hahi no yarabyutse manager yaje kumureba Let's get dressed. Mana baramwereka super manager aza kumureba hasi super manager bigenze bite none Is that Randy Stone fight? I know. Look, this is our chance. Man, Randy Stone man ashobora kuba tugiye kurwana nawe byagenze bite se kandi Stop talking nonsense. Stop recording maximum. Rekera kuvuga ubugore kibana njyanga amaze gukora deal we. That's because she needs convincing. Ambara neza ubundi se tugende hanyuma tugende tujye kwimeza nyine imikino tumwemeza ura mugore nyine imikino tumugati dore please ndi tayari nakubita umuntu. This is your opportunity. Niyo mahirwe ubonye mani ngwino bigaragaza wapi narari tayari nzi ariko
Reese, this isn't you, man. Man, Reese ntabwo ari gutyo uteye man. Ngwino wigaragaze man utwike. Reese, stop. Look, Reese rekera ari kurekera urumva. Man, look, stop with the weakness. Man, reka ibintu by'intege nkeya ngwino tugende uhatane n'umuntu man bagushetere n'amafaranga ukupita umuntu turya umufungo. Manager nicyo abatekereza n'umufungo gusa. Uzombe super manager nibyo byonyine bavuga super manager. Izo ndirimbo afite indirimbo. Super manager. Naremi. Rocky. Junior. Pimpy. Dirani kano gafilme kamugere umusobanuzi ukizamuka Dirani. Umusobanuzi ukizamuka. Why are you turning this down? Nose kubera iki aya mahirwe ubonye yo kujya guhatana uyanze? Niyo mahirwe wari ubonye. It's down. Amahirwe rwose yagusubiza mu buzima urumva pande ibintu byo kujya nose kutangiye kugurisha imidende yose wakoreye urabona bizagenda bite? I'm afraid. Pita ubwoberega. Oya kirashika bukuntu cyane kuraga amangumi cyamo kubiza amangu bakayagira ngo neza. Agira ngo ninzi kugwa. Ari byo kira kigabo nticyorohereza me kira gukubisa imwe yonyine bana ngiye rwose ari impamvu burananze gukomera vuga ni haveda ntazakubita umuntu ingumi akayigira ngo akanapfa bra bigeze irica niko bacumaga no mu Kinyarwanda bigeze irica. I've put my whole life on hold. Do you know why? Narebe ubuzima bwanjye bwose ndabuhagarika ku bwawe wabuze impamvu ntabikoze ku bwawe Reese urumva ubona hari akandi kazi njya gukora nuko ntize se no kugira ngo nkomeze ngushyigikire rwose muri iyi myaka yose ugifite kariyeri. Super manager aza kumureba yo uri tayari se gwina tugende mane dukorere ku mafaranga super manager indirimbo yagira indirimbo nyinshi nziza muzisanga kuri YouTube. Super manager bana bayiruka cyane ashaka umufungo kashe ziri youth inspiration mwemera iza youth inspiration maza from maza azanga kutinga reka rwose wowe twemerera twinjira mu mikino dukupita umuntu mani turamukubita rega baranasheta amafaranga menshi cyane ibihumbi 100 by'idolari hariya ingumi imwe yonyine ajya kuri 100 ko nako kwijana n'ibihumbi 100 shira ibihumbi 100 agiye kuri televiziyo gisere yaracyamwumvisha bwate ariko se rugangora mu bwako indwanye iri buze kuza gusimbura Ferguson ari nta yindi ari Reese koko Reese Gibbons rwose ukamuvuga ya kwa rugangura. I gave Reese every fucking chance there was. Reese no mahirwe ashoboka yari yose. My heart when we lost that fight. Byarababaje cyane rwose kubona Ferguson no amutsinda. The guy, but at a certain point you gotta draw a line, okay? It's just business, Reggie. Kanya ni business urumva neza super manager. Sorry. Are you fucking crazy? I'm sorry. Ase ngoye barasase babarira basi duhaye amahirwe. You got 30 fucking seconds. Thank you. Amasegonda 30. Okay, amasegonda 30. Underdog story, right? Well, this is the biggest underdog story in history of legends, maybe in the history of MMA, right? Aradondo bitiranye amagambo n'ukuri kw'Imana izina ry'Imana n'amutse dukoreye muti hasha koko. You've seen it. This time the role's completely reversed, right? He's the one that's got to go through the trenches and he's got to dig deep and he's got to win this time, right? Niwe muntu wenyine agiye gukora cyane agiye gushyiramo courage agiye gushyira no ubushake bwinshi cyane no kubwiza ukuri ko Reese Gibbons ari buze kuza n'imbaraga nyinshi cyane akubita umuntu aracyasobanura cyamusobanurira mwumvisha super manager yumvisha umuntu. 3 seconds are up. Masegonda ya 30 yarangiye ibindi tuzabivugana butaha. Brucemelodie super manager How you doing? Nice to see you. Waryangagera gakono gatoya ngaye cyane ijambo mwinshi agashya super manager baragiye mbere utashaka no kunyumva buretse gatari komanda numva ukuntu atangaza. I mean, what's the latest with Ferguson? He's injured, he's out of the fight. Abantu bose batunguye Ferguson ko twari tuzi ko ari uri rwane finale byagenze bite ko finale yivuyemo? Yeah, well, it's a drag. Oya ntabwo ari ukuvunika n'urumogi bamusanzemo. But the MI results came basanze cya gihe yakubitaga umuntu yari yamweyoye urumogi yamweyoye urumogi rero basanga yari afite courage nyinshi cyane n'impamvu yari kuraga ingumi hatari yaze kubita Reese Gibbons rero akagira ngo hahiye kandi koko ntihari hanahiye ni ingumi z'urumogi. I mean, come on, you know this business. Urabizi business ko igenda rero tugomba gushaka undi muntu kumusimbura. Have an opponent in mind for Randy Stone then? None se hari uwo bonye ushobora guhangana na Randy Stone? Yes. Yego.
Yes, I do. Yego namubonye rwose ugomba guhangana na Randy Stone. It's time Randy Stone. Kano kanya na Randy Stone fighting. Azarwana na atubwira. Randy Stone's gonna be fighting Reese Gibbons. Azarwana na Reese Gibbons hasi pa manager babyumva yewe. I just cost myself. Nagiye nariye. Wangu nariye. Super manager. Retirement, moving to heavyweight, and now I'm speechless. Kano kanya rwose navuze n'icyo mvuga. Ubwo se abantu barwanye umwe akubita undi rwose akamwikenda kumwica. Uyu munsi none nibwo biri bugenda neza. Coach bagenzi mukinnyi n'ubundi umukino yarahagaritse. Haragiye umusore agarutse. Bonye nta handi yajya. Urimo nakora cyane se kandi musore ni wavuye muri Los Angeles se nango ko ari warashatse umutoza mushya. I've been offered the Randy Stone rematch. Bampaye rematch na Randy Stone. Yeah, I heard. Nabyumvishe tukomereza. Everyone's counting me out against him. Buri muntu wese mbega nyine arimo aravuga ati wapi rwose uwo mujinga. Now you care what I think? I think you should have taken the nightmare fight. Uzingihabwe ikintu nama nakugira nushaka iyo match uyihorera. Ira ni match mbi cyane zana kwicisha ubwo nureba nabi. I know I did mockers. But I need to know. Do you think I can take him? Oya gende munashaka kugira ngo mbwize ukuri. Wowe utekereza ko uramugabo namukubita. Ku giti cyawe nkaye coach. You got one corner. For one Hollywood bullshit move. I'll kick your ass myself. Ufite rwose ikintu kimwe cyonyine uramugabo wamukorera kimwe kandi ni move ya nyuma nanjye ubwanjye ndayikwigishiriza. Zenye kwigisha tekinike ya nyuma. Uriya mugingo wamukubitisha ntazongere no kujya kumenyera. You need to take him in the deep waters. Aya basi yaje kumwigisha tekinike no muzingo. Yaje kumwigisha umuzingo hatari. Uzingo umuntu mukanyaga yumirwe. Yadanga abayenze kubanza shyira mu mwitozo. Bajya mbere mwitozo jya mbere. I'm feeling good about myself. I'm feeling good about this charitable thing I'm doing. Numva rwose meze neza, numva rwose nezerewe cyane bitewe n'ibi bintu byiza none ndimo ndakora kano kanya meze neza dore indwanyi bazarwana bagenze kigabo nticyoroshye. I can grapple, I can strike, I can take. Ndabizi neza umugabo nzamukubita amajido nzamwata. I'll beat you on the ground, I'll beat you on the feet. Nzagukubita hasi, nzagukubita yaba ari ibirenge, yaba ari icyo twagura cyose nagukubita. Fucking spelling bee. I'm better than you, Reese. Ndanakurenze Reese ntuzongere no kumenyera wa mujinga we. No more jokes. I'm stepping in there serious. Ndabizi neza ntabwo nzongera kuzana imikino none tugiye kurwana umukino kandi none ni serious kurushaho. I'm fighting that. I'm gonna show you, man, the real Reese. None twongera kurwana uzabona Reese wa nyawe ngo ninde. Uzambona kandi tayari. Uzambona ngo ni muntu ki. Genza umugabo yaraje azasezera mutoto wake. Umwana we nicyo ginene ngo kanya yikora imyitozo ya nyuma arakora. Gusa umugabo ntiyoroshye abagenzi agiye guhangana nawe. This time I'm gonna go in there and I'm gonna make sure I execute my game plan. I'm gonna finish it, man. Ndabizi rwose man, uko byagenda kose ninjiramo hariya nzasohokamo hariya umudare mutwaye. Dore ikigabo. Dore ikigabo kiri tayari shabu. Ikigabo kiri tayari ahantu hose kiruzuye ahantu hose gifite gahunda ahantu hose gifite ubucyuye. Very hard. Igako bana yanjye. You're a martial artist. Uri martial artist. Uri umukinnyi wa karate. Byuka hagarara.